ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kue kali Alto K10 kebetulan yu registration number ML Nongdih E Sau Nongdih. Kau belalong try duba kondonel Nongsiang Washong Y Ladweitang kelas 1 berok South Ligi Shaka kali. Hakamit le potre kelalingkot aracara pausan. Habikan bu utra jongan kali ulih tuh bu uju Pynïeng kali. Hagen dengan jaka hajan ke office DPRO Nongstong Pynïeng Road. Bat mana kapor kamjudan ne jia kanu ke jingja. Dede tat hadu ke sengi. Bau lalap bahak kapor minstep bagi nong tu. Ia ke bau Suba bagi lap bandai Nongdih Drok. Kidik bidon keti bentuk ia ki Shaka kali. Kedia jeng Suba jong ubat nong siang kalau ngadien belalap ru ia ki ternya injection nak keni ke jaka. Halo keni ke jingja ubat nong siang ulah muda ida ke jahar Shaki pulit juga Nongstong Police Station. Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka K10 Hills Autonomous District Council bat ka Nongdih Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ka K10 ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam men yo ya ke jubab haswa bapin lek man tap ya ka vote jongpi haka arpwoi tarik urempang arjar arpsan baik ya ke program markman bat ki kertong